Aniya na po kita sa ikapitong Domingo sa ordinaryo nga kasaulugan sa simbahan, Cycle A. Dasigod na po muna ko sa pagpaminaw sa ato ang Bible sharing sa maong Domingo. Kamong tanan, akong gimbitar niining ato ang sinimana nga session. Welcome and God bless you all. So we are in the 7th Sunday, as I said, in order the right time. No, we are in Matthew chapter 5, verse 38 to 48. As I said, the foundation is the Beatitude in Matthew chapter 5, verse 1 to 12. No? Then the second of that is our personal holiness, our personal action towards them. No, towards the law of God in the Beatitude. Because the Beatitude is the fulfillment of the law of Moses, the law of and the prophets. No? And then we are now an antithesis, which is loving our enemies. We will discuss that. I will try to discuss. So, an eye for an eye, a tooth for a tooth is taken from Exodus. Now, if you have time, taken from Exodus chapter 21, verse 24, Leviticus in 24, verse 20, Deuteronomy in chapter 19, verse 21. So the purpose of the one, an eye for an eye and a tooth for a tooth, the purpose of that, why? It is part of the law. May gani ay rin ikuha sa labi o kinabuhi. May gani ngipon rin ikuha, no? Nasa labi yung kinabuhi. So, to limit the retribution is revenge. The meaning of retribution is revenge. From escalating, labi na sa mga tribes and clans during that time. No? And then, also, later on sa Jewish nga community, it is used to gain personal claims. Labi na kasala ka, instead of retribution, kwaon na ko yung mata ni mo, o kwaon na yung ipon, or literal lang ang ilahan pagsabot. So, literal lang. So, meaning, actually, dili yung bata. But something like sa balaod, gi-allow ang revenge. Di ka kay balo, kawasaan. Diba? Kawasaan. Revenge na kailantayan. Magbuka kay gato po nakasala. Magbantay na po sila ang ilang kontra na diha. Ilang bantay, no? But then, gi-allow ng retribution. Muna yung pasabot ang eye for an eye, a tooth for a tooth. At least, gibalo sila kung sa consciousness sa ato ang panahon, no? Na di naman kinanglan ng magkuha ka, mag-revenge ka. Hindi naman na kinanglan. Diplomatic way of doing it. Well, in our own, my own little way. So, usa na sa reflection kita. Ang slap sa pa, it means an insult. Embarrassment. So, like, makasala ka, retribution pag yun, pwede na yung masagpa. And it meant an insult. No? Ang katong tunic and mantle, legal na siya for judgment. Ihatag na yung mantle, ihatag na yung tunic, legal na as judgment kung makasala, no? O sa imong enemy, kung na imong problema sa imong enemy. And then, of course, pagka sunset, iulit yun na ang kuwan. Iulit yun na, like, sa sunset, iulit yun ang garment sa last verse 14. In 30 to 42, justice of Jesus is not retributive out of that, but that of the kingdom. Kingdom man atong values means kanang loving our enemy, kanang treat them, love them, consider them, because they are also people of God. They are part of the people of God. No? Like sa one, neighbors hate your enemies.
Makita nimo sa Isaiah chapter 55 verse 10 to 11. No? Basa ka naman. Kaysama nga ang ulan o ang yelo, mga hulog ikan sa langit, o dili na mubalik ito, kundi mupagtubig pinuon sa yuta. Aron manurok ang mga tanom niini, o ang kahatagang binhi ang magpupugas o magkaon ang mga tao. Ang akong mga pulong usap, dili mubalik ka nako nga kawang lamang. Tumanon, pinuon niini ang akong tuyo, o malapos ini. So dili ko na mo balik tinuod ang ulan, di mo balik sa kanana langit o di mo balik dito mahimo na po ulan kung dili makabasa sa tanan. Mo na ibot pasabot. Dili matapos ang adlaw kung ang iyang siga dili makapadilahab sa adlaw nga naay kahayag nga makahayag o mahayagan ang tanan gawas o magtago ka sa imong balay. So muna ibot pasabot. So meaning God loves everybody, including those people who are bad, including those people that are good. Nan kung yun na pamagi sa kahalapad sa gugma sa Ginoo, ang mercy sa Ginoo na pag-ayo, kita pa dili mo pa sa Ginoo o makaigugma sa to inimig. Sayon ka istorya mo, no? Sayon ka istorya mo, but I don't know kung saan natin pagbuhat, no? And then, kung tanawin mo sa Leviticus, chapter 19, verse 8, the heart of the Torah, no? That is the heart of the Torah. And then, exclusive to the Jews, no? Meaning, kananaan, pasayloan sa Torah, namili siya kay ang iyang pasayloan rapod, ang mga Jews rapod. Ilabot ang mga Gentiles. No? So actually nasa Torah, loving the enemies, forgiving them. But it is the heart of the Torah, but exclusive for the Jews. So meaning, ilabot ang dili Jews. Gentile ka, wag ilabot. No? Pwede ka nga dili pa sa iluon. Okay, labot. 48. Basahan ko na ang 48 para natin insakto nga kuhan sa text. 48. Kasi mail na namin. Therefore, be perfect, even as your heavenly Father is perfect. So, ang buto sa perfect sa ako ng kaistorya niya is complete. Ano? Or whole. Or, kanana gitawag na itong integrated. No? Integral or integrated. Complete devotion, like complete devotion to the Lord. No? Kaya mo yung perfect. So meaning, ang imo kuno devotion, imo hang kinabuhi yun. Perfect or complete. Kaya nagtuman ka sa sugo sa Ginoo. No? At ang usara magkasugo sa kuan sa Ginoo is love your enemies. Now, so ang pagka-complete nyo siya nga, you should be whole, you should be integrated. Pag kung saan pagka-integral na nga, selective lang ka. Even si Jesus gani, ako istorya ito ni Agi nga, gitunga-tungan gani siya duha ka tuwatan. No? So, foreigners, dili siya kaila. But, ang usa lang is, amigo niya at the end. Ang usa yun, enemy yun niya. Mortal kay ginsulto pa siya. Something like that. And then, kaning verse 48, be perfect for my Father in heaven is perfect. Muna yung capstone sa Jesus preaching of the law. Remember, the fulfillment of the law is the beatitude. Muna yung capstone. Be perfect. Be complete, including loving your enemies. Be complete. On the law. Ang law is, or the Torah, more than legal precept. Because this is the divine revelation or the divine instruction or catechism. No?
Divine revelation and divine instruction. But remember, Jesus is fulfilling the law. Kung i-fulfill ni Jesus ang law ni Moses or the law in the Torah na apil na ang inimis, dili lang sa mga Hudyo, apan tanan. Amen? Amen. Kasi siya mag-fulfill. No? Jesus fulfilled the Torah and interpreter of the law of his follower. Meaning, kung interpreter siya in law, the original purpose of the law is really for everybody. The law of loving our enemies. But the interpretations of the dili para lang sa ila. Okay? No? Munang dili nimo ma-separate yun ang Old Testament o New Testament. May ka nga, Old Testament na to. Law of the Torah. Wilabot ang Gentiles na. O sa'yo wilabot? Because Jesus interpreted because He fulfilled the law. Diha sa Beatitude. Di ba? Amen? Wapo na to kanang basahon. No? Blessed is the peacemaker. Blessed are the meek. Diba? Mo man ang kuan kanang sa tao gani iyang counterpart, no? Kay antithesis man siya. O iyang counterpart, blessed are the meek, blessed are the peacemaker. Happy are those peacemaker, happy are those meek. For they will inherit the kingdom of God. So, treat others the way Jesus does. Kung siya magani fulfill sa law, then treat others the way Jesus does. He loves so much the sinner, but He hates sin so much. The way God cares for us, no? Nga naman yung Jesus does, cares for us. Nga naman, since the start of the salvation history, God is already initiating so much from the start, from the fall of Adam. God is initiating to bring His people back to Him. Diba? Gikan kang ibutan nato kay Abraham, kay Jacob, no? Kay Joseph, the dreamer. Pamin sa Israel. Nangadto tanan ang iyang mga brothers, the 12 tribes of Israel. Nangadto tanan dito sa Egypt, na sa tanan. Hantod nga namatay ni si Joseph, wala na yung laban sa ila. Nahimos na slave tanan. Up to Moses, the deliverer. No? Just God cares for us until such time. The law was given and all the prophets prophesied. Prophesied because God cares for us. And the last one that God gave us because of His love for us is Jesus. Until this time, we are all persecuted. And until this time, Christianity or Christians are being persecuted at that time. And God did not lose sight with all of us, but He cared for us. Amen. No? For us, we are Christ for others. Nagitawag men and women for others. Men and women for others because we are Christ for others. No? Isa ba ito taga-savior dali? Teach with words and action so others may see God to all of us. Teach with words and action so others may see or the revelation of God. God will be revealed to those people. Muna ang revelation sa Ginoo, tags-tagsa sa katao, madawat natin. But who will do that if you will not take action? God will not be revealed to those people that God loves them so much. If nobody cares also to act and give it to others.
So, that is why perfect means in Hebrew, whole or integral. No? Isa nga, be perfect means being Torah for others, showing others how God is faithful and His loving concerns for the world or for community. No? Perfect means whole and integral. Ato lang i-discuss ganyan nato. Be complete because God is complete. So, love your enemies for they tell by Benjamin Franklin. Love your enemies for they tell you your truthfuls. Nagya po ko. Love your enemies para sutihan ka niya kung sa iyong masayo. Kaya nga naman, the worst enemy is your best friend. Once nga mag-away ka mo, mugawas yun ang imuha, tanan, waho. Ano na siya? Puro that, Benjamin Franklin. True friend. For me, that's a true friend when someone tells you your hopes, not enemies. Love your enemy or enemies, it will drive him or them nuts. Kana bitaw, ako man yung kontra, pero grabe, hindi siya Kristiyano. Grabe kayo, gahatag na upaw mo. Kanunay nang gihagay. Kung magyapon sa ako, bisa gisagpan na ako mayo. Tigog man ang yapon, ipagkuhan yapon na pikas aping para ipahulam na ako ng kwarta, may bayan-bayan. Pag ato na ako, hulam lang yapon, okay lang yapon. But ganun na yan, hindi kugma. Then, it will drive them crazy. What is really this love of God? Isa, grabe kung kapuso kayo. Higugma yapon. Maraging, ayaw yung pagpa-upos o pagpawala sa inyong gugma, sa inyong helper. Bisan kung kapusan ko kayo. Muna yung pasabot, no? Muna yung pasabot. Tingog na lang yun ta. Hindi na yun ta magtingog, no? Kaya nga naman, kita kay balong yung pusuhan ka. Kita kay balong nga, ang ato ng Kristiyano, i-take advantage nila. But no matter what, love your enemies. So, from the Beatitudes, we're given the teaching on to become Christ-like, holy. And also, by all means, we have to be a witness. And He told us that the Beatitudes is the fulfillment of the law and the prophets. And now, He taught us the last and the difficult to become a Christian, that is to love our enemies. Thank you very much, and pakpakan natin. So, pwede ta napaylaing kwan? Kana na ang sana, question? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ng itong Amahan, salamat kayo sa inyong gihatag kanamo, ng kagayunan, na maminaw sa usa sa mga dili sa iyon nga mga kanana pagtulunan mo ang pagigugma sa among mga kaaway. Lord, labi lang katong dili yun ang ngayon, hatagan sa among pagigugma. Among ipangayo nga sa sunod nga mga simana, sa Wednesday, ang pagtulunan, taga namin yung grasya. Mag-appeal kami sa inyong Bible session. Karingtanan ang pangayo, pinagi sa pangaman, ni Mama Maria. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, ang kalito. Bulahan mo ikaw sa pangayo ng tanan. Bulahan sa piyan ni Jesus. Santa Maria, Ina, iampo kami magkasasala. Karoon sa oras ng aming kamatayan. O glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. In the Father, Son,